Hadin bagi bisa High Court of Meghalaya. Kalaya penmi yaki hukum. Bat kirai bisar. Haka bedai bat kejing jelai. Kamti bat salan bea nya udah ujong. Hak ba menen kas ngirai. Bat mentah kas ngir kumcu. Kala aiksai baka donkam ya ke CBI. Na ke Central Bureau of Investigation. Bahkan wana batokit hino. Banap yaki jing syabaro. Manu budan keti. Bat manu ba ajinya dah kini budan keti. Hak badai. Banti bat salan bea nya udah ujong. Haka jala wat pada kalian ke National Green Tribunal na NGT kala khang menti doyong thlu khnai ne rat hol mending hakajala na kalian usangot uperta matakas ni ulayo banyak keren pat way ne kena yalam seng halang kata presiden nyoka HITO wala aru ya kajing tho so prime minister jongkari India bat kumju so home minister jongkari India hakaba kila dawa badai ban ai ya kena kajing tokid hakaba dai kam doyong hak CBI kana bagajing syabaro tin pau perthai na kaliang presiden jog hitu urang makane kejing rawa keseng kalong hadim balayo i ya kejing jelai kejing ti barsalan be anya udo yo hakaba na kaliang kaseng rukala ju obat ikat to kana triki trok hakejing let kan rajongka habakli la kene kejing ti bar kejing saran be anya udo yo kayai buteng lah tu dai na kadau kejing don ketilang jongki pulin na jongki nok sensar na kaliang presiden jog hitu urang ba klempem kadai baik na kejing don ketilang jongki nong sensar kiba ajing ada bat ajing kerjaan ru ya kajing ti be anya udah uyong ulang ba kaseng hikas ngaudai batang lara kaying bisar high court kapatha eksip ai ban sip token ki baro berkijing syah kin sapau perthai Bang ya iman kene kalian ke hidup kini hendak pernah bola kalau ada pasti tiru sekama sarkar India sa home minister pemesta wede berkajing tokit si bayar ngi pajak haka ruling jangka hako dah kena singkel ong ba idon kam si saban tokit si bayar hako wede berkajing hitu du yo kajing i jang pi hako wede berkena kajing ICT to la ban ong ka sarkar India kam sangab saya ka hitu kala ada bajing mut la bun benai mah kene to sesing ek bleyo pi gelap tai kubor kibo wan ban sim ini kubor dan ni ban kenang ban syai tiba syu tangi na kaliang ujungi menakan ni ka khandriu torik banai bakat ar jarar puai haus na dus na mat puai ngila bo ya kan ka dorkhas au governor Syau Narendra Modi lani uta menteri rang badu jongka India ka next thing ila thok be tu Shri Narendra Modi through Satyapal Malik governor jongka Meghalaya hatu kopor te kat kum ka ruling ka bangai i hang tu ka court order ba ai ka court ka bala ai kata signal lani ka bla plela banong ba dai ban toket kata ka CBI halor kan ka ti doyong ba an bat ka salan doyong ba an lani kata ka illegal transportation po be jala jungi tengi smooth day hoy la don kam but de se nging la de tho andri ka bangi phala ba balai kan ka sarkar India hadu menta ning ba jong PM jongka re India umshim ai jubab yani bat kata ka CBI he kajing dawa CBI inquiry ni hapo ke jala kadang su long sa teng but house nam mensim snam arung nilai kenduk biang yo presiden jongka Bharat Janata Party ba Ernest Mori nilai biang kaju but haya kaju ka member nomor nilai adap thap si kato kan ni kiskan te khnang ban yashai shu pa but long kumbangi ai jumut shu lani ngi ai suggestion ya ka court bodon burom jongka high court jongka Meghalaya khnang ban lap shu ki bobon ngi hakan di ka memorandum ka bakhan de khatara arbuai ngila highlight ang ni bat ngila batai ru kato kan ni kijingjia ba balai la don kam ya kata ka CBI inquiry hapo ke jela ke juni ha be dei bat udo yong kam nung kong hapo April ka khnyo trek arajar sa ka NGT kala khang ye kata ka illegal rat hole mining hapo ka jela Meghalaya hadian bala kain ka all dima sau student union dan ka dima hasau district committee kala file competition bat kala highlight ru baka don ka taka unscientific but unregulated ka rat hole mining hapo ka operation hapo jente health te nang tu pat ke NGT kala ai no ya ka order pan khang no ban le ik ta rat hole mining te ngi hang tu ru ni la hakan ni kisti ni kata ka dorkhas ke jungi
ngila highlight kan dia sepangga Arab Saudi Januari hajar khatsan ka ba uwei sub inspector police inspector officer in charge jongka patar khama lap buyap kalong kata ang mysteriously shot dead mo in his officially quotar unofficial quotar hapo patar khama te haka Arab Saudi Januari kila detain kumba live artery kitu ki kola dan trap kabaya ding baga tu ka patar khama te hadu mentaru ya katu ka kies la speni no bereka society te ngisngo baya kani de ban ngat CBI inquiry namar bakani ru ka relate bat kadoyong bat haus no praterik no bar arajar khatra kala don ru jing sha attack ya ki arngut ki social activist ya ka kong against kharsiang bat ya ka amita sangma kaba chispa arpo kilometer kaba je hapo is jande health na katuka jaka kaba je teblang ta haga khatlai tarik Disember arajar khatra ke grup jongki khatsan ngot yang kita ki kol mai minar lande kino kiken ki nong ti doyong no ki ba trap hatu ke kesan hapo ka area jong kolum thari village pat hang tula dapum te lawan rudaki Indian Navy NDRF personal ban deploy hanto ban sei ke tu kamet yap ke ba kidon te hau Januari artarik Januari arjar khandai la don ko ka wei ka report ka hangni la thok mnemo a citizen report prepared by civil society group in Mekhla and submit to the Supreme Court earlier this month submitted though the amicus curiae in the case called Colin Gonsalves, Liz Vincent Pala, Lok Sabha MP and 4 ministers in the Conrad Sangma-led government and 7 MLA alleging these men or their relative are coal mine owner. This is just a sample for the political class, and independent audit of coal mines will reveal that many high-ranking bureaucrats, technocrats, police people are involved in mining business, the report said. Kani ketika kum ketukar report jong arterik Januari arajar kandai. Te hakish potrik Januari arpo ka Mekhla lo kayukta rukla direct ya CBI to induct ya kata ke inquiry hagani ka alleged racket habaya dei bagani ki illegal coal transport ki boulder but ki bitel not haka state kujungi kabala IFIR persyak do SP jongka is Jante Health District te haga khat bai tarik February arpo home minister ula syak penhiar no nasuki hatu kopor bat menjong kontrak kongkal sama ba James sama nakapo ka fort poli jong ina marka neka illegal transportation of coal haka sautrik match samut ki la sakem ki breu ki bran kiti hani ka kam doyong ki ba kunthop yu menjong revenue minister tharai pi tepi hal ha saka lan go hati bat ki sakem bat ki Arab Saudi trok tukupor hidang bat revenue minister kerman celah te haka khatra tarik match arjar arpuwai pat ka ladon skoi competition lingba jong operation Mekhla lokai ta for the second time kila advice ya ka state ban recommend ya ka CBN query bat ban lab ya kitiki mastermind habaya dai bat kene ka kam ti doyong bat ya kaine ki kam dingba kita ki power jong tek syndicate la kita ki mafia but how arpuai tarik jong ke September arpuai ru pila ihi ba shibun ba ki wat lingba jong ke hitoru nia kon percaya kini ki legal coke factories but ni da keliru nang no ki yo gitu kidu yong but ki wan gumno namar ba ni la yetip shai ba brok hoj ni don ya kata ka kilap ya kata ke illegal coal transportation but ya ka illegal coal mining but hagani ka memo kumban shu ya keren belingi tho nga kan mawi to bat ubau keren menteri rang ba uong ba hadi kentien na khaunga na khane dunga te ngi sngo hagani ka memo ngi tho bat ngi peniru shu but hagani ko por kala khlut por bangi tho ya kene memo namar ba hagani ka sithingi la peniru ba ki don ka to kan ningut ki sengsan pertai ki bala ngila mention hakane ga shti ba
kalami teng ru ling bau shilong min nong san hima bat ki lat patai kubor ki beper ba ki seng balang ki don ketilang ban ye yo share hakata ka duyong ki political party bat ki nong kilat patai kubor bat ki wei kata hakani ki shti bangi thok ndei bangi ling ba bat ka hitu ru hakato ka les ka don ye kata ka kerteng ka ba ki yo share teng de halor kata nong rem ye kan ni ki shti ni thok sto ka por pm ban wat sha bat ban ai ya kata CBI inquiry ban lap ba manogi ban kti bat manogi bom don kti bat hato ka jing sha kono jing kilat patai kubor ka jing sha kono jing hito ka jing sha kono jing kita ke politician kalong ko badai mo te nisngo komen shikat dai ba ka jing ka shari jong ka high court jong ka mekhla kala ai ya kata ka green signal ban ai no kata ka CBI bat ngilong ru ki bakloi la ka court ka khot ye ka hito ha kono ko por bat lingba ye kini ki bangila highlight hang ne ru umdei bangi kran tang bangi henre kila mi ha kilat patai kubor kila don ru evidence bat kila don ru ki ba atem na ka sarkar no ban ya te ni scam ba lada ka high court ka shim shishu ye kini ki bangila da highlight kat kum kani ka memo tekan yarap shibun ban lap je kita ki illegal kita ki mafia la ne kita ki belum kiti hakne ka kam rat hole mining bat kata ka illegal transportation pa juru haka rai besar ka court nomor umdai tangkasin go penkong ka high court ka besar kan ka way like petition ka ba ki you lapun sen ka ong ruba imat ki pulit hi kim don bor bat ki sak peniat polat ki politician ba kim la man ta lakam ikan ka jingti do yang ba hidup ka perkap non ra no ki central am police kai ke jing i jang ki to de sisa ba sak control ki pulit na deman baki pulit ki dan ketina ka bede kan ka jing ti ba salan do yang ba ngebangan nyendong bagi don kiti te mla banong 100% bagi don kiti na nomor ba teng ngin la kem ya IT haki ki ya hi kat kum ka ai te bangin ong bagi don kiti te nomor ba na ka kentian jong ki ngim phat ju yo sngo na ni kem phat ju ong hiru ba to settle no ye kan habangi mentang ikem ye ni ki kalidu yong ni hand over ye ki ya ai de ki jing tho makiru ki tho kat kum report ki pha chakot kamjum shim la mi ba ong ba tong in yakut no hane ngin ye pembek no hane tangi na kalyang ko jungi tengim la ra ban ong ba whether kilong ki badon kiti la ne kim don kiti ngangan ong be ba ngam la ban komen ai nomor ba let's say ki don na bring jungi ki don kiti bat ki don ki bom don kiti hatu la ban ong ba la sai dai ka sarkar bot ki no sensar ban politikar kelas ye kata ta jing sisa klaim ka sarkar pimot suk mo ban ya tahu drox como fitep ubat ibarat katne ya sepakat ar paket danglap temen tahu du yang ubaket shikali basuk ban identify mars kan antar palalap te kani kadika je kadon gajinya sala bat kajinya dun ketilang ka komen ke na kaleng ka hito haba kasim ke ka mat la don empat ki mafia do yang la seki bong hito sanga na kan ka jing kau san jung fiyo do yang simna ada kepisah kadang nem gum kata ka jing persang na se nam ka jing terwata kadon be ke banong ni ki ye kita ki mo ki bawan haka kerteng jing budget bendrio ki bakam ya la de bagi de kinong khai rengi ni khanya ki bagi de tang ki dalal ke tu ki dalal banong ba tengi na kalian chungi te hot kadon be ka jing terwang ni antai tang ba ka shong ba fiskam na fiskam konong rem bin na fiskam konong rem te bin le yu te ka jing dawa ka jungi ba ka jing bat ka jungi ka dei ba la dalal we de ban la lot la da du we de ban du lot kenang ba ken ya ti kelenti